Welcome on board Azerbaijan Airlines. Commo department. Safety, Airworthiness. innovation, Teamwork. essential, Sustainability, responsibility. Airbus, Boeing 787. Gulfstream G650, Boeing 767. all Airbus fleet. Boeing 787. Boeing B787. Bringing new ideas into the cabin environment. AOG cases. Pilot hotel for me to contribute to the safe and continuous operation of the flight. Working with the aircraft in person. I learn something new every day. We are always in action. Updating navigation database. A lawyer, To be a pilot. an aircraft engineer, I'm a pilot. Astronaut. Aeronautical engineer, flying and pilot. Kamu uçuş yararlılığını saxlaması ilə. Yəni ki, həmin o dediyimiz uçuşların təhlükəsini yerdə o belə deyək, nəzarət edir, inspeksiya edir. Hər bir sahənin icraçısı da var və nəzarətçisi də var da, nəzarət şöbəsi. Biz hesab edin ki, biz o görülən işə nəzarəti bizim kamu edir. Sen sual vermelisin. Yok. Boeing 67. 67. Derin bir dakika saçtım. Bakın dayanacak burada öyle. Airbus operation deyim. Siparişim. Uça bilər. Çok sağ olun. Minnettarım. Buyur. Xoş və rahat uçuş arzulayırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight.